Hotinu Šoder naručite, kvalitetne kuće izgradite. U Šoderu nama zemlje nima, jer Hotina euro atest ima. Iz legalnog kamenoloma Konstruktor Hotina d.o.o. Svakodnevno vam po narudžbi isporučujemo na područje otoka Korčule i Lastova te poluotoka Pelješca razni atestirani mljeveni kamen i beton po najpovoljnijim, nikad nižim cijenama. Šoder već od 150 kuna po metru kubnom s uključenim PDV-om i prijevozom na vaše gradilište. U Hotinu beton naručite, kvalitetne kuće izgradite. Temelji od kuće su vam važni, kubici su stvarni, a ne lažni. U Hotinu Šoder naručite, kvalitetne kuće izgradite. U Šoderu nama zemlje nima, jer Hotina euro atest ima. Iz legalnog kamenoloma Konstruktor Hotina d.o.o. Svakodnevno vam po narudžbi isporučujemo na područje otoka Korčule i Lastova te poluotoka Pelješca razni atestirani mljeveni kamen i beton po najpovoljnijim, nikad nižim cijenama. Šoder već od 150 kuna po metru kubnom s uključenim PDV-om i prijevozom na vaše gradilište. U Hotinu beton naručite, kvalitetne kuće izgradite. Temelji od kuće su vam važni, kubici su stvarni, a ne lažni. Nazovite nas na telefon 020 851 015 i mobitel 099 310 1412.